So God has a good plan for you. Reverend Canon Agacencwire urukure y'Obwegyese mu diocese ya Ankole niwe yayebembera umukoro gwo kushabira abejigana mukaga abariyo nibashoma ibyaha muhero kushitamira ebibuzo byabo ebya primary living examinations. And educate our Christian candidates who are going to start their final exams, that God, the source of knowledge and wisdom, may empower and lead them to success. Yesu rabira mwene ushobora kubikumi na kumwe nukijera hangana gambe kigabo cye nagira ati nimanye kubategatekera ebyo bulungi bitari byaki kugira ngo mbate mamasiko ahagenerwa ho bwanyuma gaba witwa simu. Ogona yaashaba abazire kongera kushabira abana babo hamwe no kubahumuriza ombwiro ubwo bwasigarayo gukora ebigyezo byabo. Abazire kikwenda kubashaba no kureba mwetekateka yarahanga magikiriza kandi ngenda kubasima mwine kiwatize abana banyuruhanga bategatekireke abana baza kuba bavazicyasara ba university n'izindi abana benda kuba ba minister abana benda kuba permanent secretaries n'aba commissioners abakora hanga yatugabureki nimanye kikubategatekera ebyo bulungi bitari byo bubi. Abeegi b'ekibiina kya mushanju nibija kukora ebigyezo byabo by'akamalirizo aha biro mukaga hamwe n'ebiro mushanju by'okwezi kwa 11 omwaka ogu. Abaana bitu batugirire emicwe mirungi nsiima abashomesa ababashomise nsiima n'abaziire ababase kukora buri kimwe kyona kuhereza fiizi kugura ebitabo buri omwe na staff members boona abateeki boona ababase kutwasa omurimo hati nindeeba twahika muheru kandi nteekateeka omusango guhendera gye. Omugani makuru abeegi ba senior ya mukaga barikwetebekanisiza kushitamira ebibuzo byabo bya Uganda Advanced Certificate of Education bashabwa obutagira bwoba baba nibakora ebibuzo ebi. Okushaba okwakorwa hari itendero secondary school omuri Shema aha mukoro gw'okuhaya Ruhanga abeegi aba. Ekibungazira ni something petition kugira ngo waje abantu bari whether men or women, Madame Shua, Lord Shabameda, Madame Masuma. Whatever to vote on the Yamu Hamu or a Pele, was up to advancing by a Shua. Are you complicated with the spirit that you are going to write? Keep it about that, but I want to spare for me. Abeegi ho nabashabwa kukoresa kiiraka kasigara y'okushoma hamwe n'okuganira aha batarikumanya omu kiiraka. That's why we are encouraged to read and study in groups. Do we have that one? Abeegi abakwika 102 baahaasirirwa baashabirwa kwetebekanisiza okukora ebigyezo byabo by'akamalirizo ebikutandika ebiro 8 by'okwikumi kandi erizooba niryo rimwe nsiima Mukama abo kugira ngo abeegi bingi abiitu aba senior ya kana boona baaheza gye ebigyezo byabo baataaha twasigaza abeegi 36 bonka b'okukora orunyankore rukiga nabo omusande emwe nibaba baahereze nibataaha mwene ekyo kyona ntukisimira Mukama kandi abaziire ntubashaba ngo abaana obu baija omuka mubakwatege mubatabikiriza kusiiba nibazerera mubahereze ekintu ky'okukora egi emyezi 3 ei bakuza kumara omuka bagire ekintu ky'omugasho ekibayegasira ahabwokuba niyo karikuramu ebeegyise ebintu bingi kandi ebitukwenda ngu bateeke omu nkora obu baija omuka omu kihumuro ekyo. Abeegi ba senior ya mukaga nibija kutandika kubuuzibwa aha biro 8 by'okwezi kwa 11 omwaka ogu kandi baryaheza ebigyezo byabo aha biro 6 by'okwezi kwa 12 omwaka ogu. Aha bwa TV West ndi Era Akiza na Senyomo Gideon.